Hey, Amen. bafowethu, Amen. angazi ukuthi Amen. ngizothi mangiqala ngithi ngiyakhuluma ngiqale ngithini. Ngingathi nje usuku lami la namhlanje alukho usuku engingaba nalo engingalilinganisa nalo nengingalifanisa nalo. Ngizoqala ke ngizibongele ngisibusiso engasiphiwa abanikazi balomuzi, ngoba intombi yasemabomvini le angilalanga nje ngavuka senginayo ngayishelelwa ubaba mkhulu, ngoba bebona lokho ababekubona ukuthi nangu umuntu ongasiqoqelethi indodana ayenze ibe indoda ibisisakhela umuzi, ngoba ngeke ukwazi ukwakha umuzi uma ungaganiwe unkosikazi okhethiwe. Unkosikazi ke awuyikhetheli, ukhethelwa ithonga, hayi ithonga elisebumnyameni, kodwa ithonga elisekukhanyeni. Ngoba mawube nebhadi wakhethela unkosikazi ithonga elisebumnyameni, uyofa nokufa, ngoba ubumnyama ayobuletha empilweni yakho ngeke buze bulinganiswe nalutho. Ngiyabafisela abafowethu abangakaganwa ukuthi engathi bengaba nenhlanhla mhla befuna ukuganwa, ithonga lobakhethela unkosikazi kube yesekukhanyeni, ngoba make waba nebhadi umuzi uyaphela. Akekho umuntu wesifazane oxova umuzi njengomuntu wesifazane owakhethwa yithonga elisebumnyameni. Akekho umuntu wesifazane ohlukumeza indoda njengomuntu wesifazane owakhethwa yithonga elisebumnyameni. Ngiyazibongela mina ngoba ngicabanga ukuthi wami unkosikazi ngamkhethelwa yidlozi elisekukhanyeni, ngoba kuningi asengibuyisekikho engeke ngibone nami ukuthi kube kwakungeyena. Mhlambe umuzi kababa mkhulu ngabe awukho, ngoba angizange ngithandane naye yedwa, ngamkhetha kwabaningi, ngambona kodwa phakathi kwabo laba abaningi ukuthi nangu ongangakhela umuzi kababa mkhulu. Engikholwa ukuthi angizikhethelanga mina ngoba ngihlakaniphile, ngamkhethelwa yidlozi. Mhlawumbe omunye umuntu engacabanga ukuthi ngimehlisa isithunzi mngama ngithi angithandananga naye yedwa, manje ngikhetha unkosikazi. Ngikhuluma iqiniso namhlanje ngoba ilanga lami elikhulu. Mhlambe futhi ngangeke ngikwazi ukumgcina kimi ngimphathe ngalendlela engimphethe ngayo ewunkosikazi kube ngangivele ngathandana naye yedwa. Maqede ngase ngithi ngimenza umkami, ngingawazi amanye amantombazane ukuthi empilweni enzanani. Ngangeke ngikwazi ukumkhetha, ngangizomqhathanisa nobani. Amen. Ngazincede. Ngamqhathanisa ngamqhathanisa hayi nomuntu oyedwa nabantu mhlawumbe abangaphezulu kwababili noma abathathu noma abane, angibazi babe bangaki, kodwa ngakwazi ukumkhetha. Ngakho-ke nginesiqiniseko sokuthi njengoba ngamkhetha nje khethile laba. Ngakho-ke ingakho ngilibonge idlozi la ekhaya, ngoba lali ngangidukisa. Ngikhethe kabi, kodwa lona la ngikhethisa kahle ngoba lalifuna ukuba nomuzi. Namhlanje ngikholwa ukuthi konke lokho okwenzekayo
kuyizinkomba zokuthi uSomashi uNgcubumane uNomasikisiki inyoni esidwe esisilasayo ungogoza bafo incwinci ephuza kwezinto iziba ngoba kuyimfishane kuyana ebhaka wazo ngakhela umuzi kababa ufakazi nazi ingane zami ezinhle engiyithandayo ngikuthanda kakhulu ke wena ophaphayo ngikuthanda kakhulu wena ngoba uthule silungisa nawe izinto la ekhaya konke konakele sikulungisa nawe mntanami ngoba wena uyakwazi ukukhuluma nami ukhulumele phansi uthi hayi kodwa baba ngeke kulunge lokho uhlonipho ke yena umntanami kwaphambana amagama la uhlonipho umntanami uyayiphaphela nje ulungile umntanami ulungile hayi waphambana ngalamagama yimo phambene uhlonipho uyahlonipha kodwa uyiphaphele nje umntanami akanawo amahloni ulungile bandla kodwa batabami into eniyiyona ngiyayithanda ngoba niyangazi ukuthi nguyihlo futhi aninawo amagqubu mangenithethisa niyabuya nize kimi lithi hayi uqhubeke baba usithethise masi wrong yabo kukhomba ukuthi niyahanda kushuthi ngithetha kamnandi ukuthi ngiyangibone noma ngingekho njengoba ngumuntu njengoba ngumuntu ke osebenza ngokuhamba ngiyibone kusamnethazi zenu eyinenyembezi nikhala nithi nikhumbula ubaba nami ngizwe ngithobeka la ngikhona bese ngicabanga umama wena uthi ngabe yena Nkosi yami ungikhumbule kangakanani ke abantwana babekhala kanje mhlawumbe bakhala kanganje unini okhalayo so ke engisho ukuthi Nkosi yami kumnandi nje ukukhuluma ngoba ngijabule hayi ngoba ngifuna ukuchitha isikhathi kodwa ngoba lolu suku ngijabulele ingakho mhlambe ngikhuluma mhlambe umuntu uzothi umguboza wakhuluma ngisho izinto engena ngqondo vele mawujabule injabulo iyakwenza ngathi udakiwe kwesinye isikhathi mawujabule kwaze kweqe kodwa nje ngijabule Nkosi yami usuku lwami olukhulu ngifuna futhi ukubonga kakhulu abantu engibukele kibo nami abanye babo siyalingana kodwa ngoba isisho sithi akuphunyelelwa kanye kungemahle bembongolo ngikwazile ukubukela kibo khona silingana sinjalo ngikhuluma ngabantu abafana noSothole omvoka number 4 osomnandi yesabeka kuningi ke mina engikubukele uSothole siyaxoxa ke nale yansizwa yakwalanga kodwa angize ngingayitshela ukuthi kuningi kangakanani engikubukelekiyo mina ngisho kwakhuluma umuzi kababa lo ngalendlela engiwakhe ngakhona ngaqala ukuhalela umuzi omuhle ngomuzi wakalanga owawakhiwa uSothole sisese khampaneni eyodwa naye ebula ngathi mangiqala ngivakasha kwaSothole sasikhishwe ibula senza ama promotion yasikhiphela ngasoLundi kwakwenzeka ukuthi ikhampani isilalisi semahotela iphinde ishintshe ithi hayi ngoba niyangasemakhaya noke nibonane nathi nilalisana kanjani yes ngayithola ngisoLundi kwenzeka ke ngayithola sengisemzini wakoSothole ngathi mangingena nje ngesango ngavele ngabona nje ukuthi lo muzi uthi ukhona umuntu osekaphatha imali la uyayikhulumela uthi ukhona umuntu okephatha imali la kulomuzi ngase ngikhuthazeka ngakhuthala ngafisa ukuthi nami ngathi ngelinye ilanga uNkulunkulu engangipha amandla ukuthi ngisishintshe kancane nami isimo sakithi so engifisa ukuthi ngibakhuthaze nabanye abafowethu angisho ukuthi mina ngakhe kahle kodwa lokho okuncane nje okukhona engikwazi ukwenza emzini kababa ngokukhuthala nami ngikhuthazwa abanye abafowethu ngifise ngathi nomunye engathi meyebuka abuke kahle
angabuki ngehlo lenzondo, abuke ngehlo lokuphokophela ukuthi nami ngelinye ilanga engathi ngingakwenza lokho. Kufana nakho nje lokhu kwanamhlanje njengoba kungumshado nje. Ngifise ngathi kubafowethu bebonke abakhona bengabuki ngokuthi lo Ali lo zenza ngcono uthi uyini ushadane nje. Bebuke ngeso lokuthi engathi nabo ngelinye ilanga bengashada ngoba ukushada kuyingxenye yokwakha umuzi kayihlo omkhulu noma kababa wakho. Ihlo lenzondo alifuneki ngoba usuke usicindezela wena. Bafowethu asifundeni ukuthi sibe nomahawu omuhle. Umuhawu wokufisa ukufana nomunye umuntu ubuso enda. Kodwa ungayifaki kwi-competition ngoba i-competition isikhathi esiningi kuno win and lose ene i-lose ayemukeleki. Mawuso ifake i-competition maqede wayiluza kuzobe sekwakhela inzondo enhlizweni yakho uthola usuzonda nomuntu ongaxabene naye. So bukela ufise and then umukele lokho uNkulunkulu akuphe khona ngoba ngiyacabanga ukuthi njengoba ngenza isibonelo ngoSothole akusikhona konke uSothole anakho enginakho. Mhlambe kukhona kodwa okuncane engaqashiva ngenxa yokubukela kuSothole ukuthi wo kahle hle awumculi kubalekile ukuthi wakho umuzi. Ngiyayibona yonke imizi esikhona so uMaskandi sesiyakhile. Kodwa uMaskandi wokuqala owakha umuzi obonakalayo ukuthi kunomuntu okephatha imali cash. Ngaqala ukubona kuSothole kuMaskandi endlini ebiki. Yes. So ke engisho ukuthi ke ntanga yethu Mashinga akusikhona nje ukuthi uwethu ngeminyaka kuphela angibukelanga lutho kuwe. Ngabukela okuningi kuwe. Ngiyafisa futhi ukuthi ngiqhubeke ngibukele kuwe ngoba wenza kahle. Ngiyafisa futhi ukuthi nomunye umuntu aqhubeke okude noSothole abukele kimi ngoba mina ngizomcoshela lapha kuSothole ngimsondezele eduze. Hayi ukuthi ebese ngizonda. Engizondela ukuthi mina kunamadoda engibukela kiyo. Ngifisa futhi ukubabonga laba bafowethu bebonke nje njengoba behleli kanjena. Amadoda lawayana. Amadoda lawana ukuthi kumnyama ngeke niwabone. Amadoda lawana kunobaba uMancinza lapha uZondi. Kunobaba uSithenjwa uNene. Kunobaba umnculwana I think ubaba umnculwana. Amadoda lawana engiphila nawo engeke inhlobo yenkinga engingabhekana nawo ngikhalekiwe engangidawuli. Amadoda ke lawana asebenzayo ngokuzama impilo engibukela kiyo nje nami ngokudonswa njalo uye uMashinga uSothole ngoba ngeke ngikufihle ukuthi ukusondela kwami kulamadoda engikhuluma ngawo amakhulu kangaka ngadonsa uSothole wathi wangifonela wathi Mashinga kukhona amadoda la engihlangene nawo ngokwe business. Wayesengibalela ukuthi benzani wathi mhlambe Mashinga ungakuthanda kodwa futhi uma ungakuthandi angisho ukuthi sondela kodwa nje nawo ukubuka. Ngathi mangabe ngibuka indlela angichazele ngayo ngabona ukuthi cha kuyaphileka nalamadoda kodwa awathathele lutho ayazamisha yabo ngendlela azama ngakhona. Nami ngasondela namhlanje ngiyakwazi nami ukuthi mangihlanganisa ngakho umuzi kababa la amadoda ngokusondela eduze kwawo kube khona la ngiyithola ngiboosteka khona ngokusondela nje kwami eduze kwawo ngenze lokhu uSothole angivula amehlo ukuthi we Mashinga asiculi nje kuphela thina sibuye sihlangane namadoda athile bese senza
okuthile okuvusa imizi yobaba kunenhlangano la ebizwa ngokuthi yiketango siyibiza ngeketango nalabo bhuti ngeke ngiqaleleke okuningi ngoba hayi ukuthi mhlambe ngizosithengisa or ngizothengisa inhlangano yethu yeketango kodwa nje kuningi okuhle esikwenzayo nobhuti laba njengoba siyiketango iketango ke into eqinile akulula ukuthi iqhabuke nje isinoma kanjani uyabo ngoba insimbi pheke kwenye insimbi yabo so ke bafethu engisho ukuthi ke isiZulu sithi mntanami abafowenu uyobathola phambili nanga omunye ubhuti umvoka Shanga uMazi ubhuti nje osemncane mncane kakhulu kimi kodwa ngokwemisebenzi yakhe bethi bapomugube kimi ngishawa amahloni ngithi ngokwemisebenzi yakhe ngifise ngathi kungaba yimina engithi bhuti uyi ngokwemisebenzi yakhe niyazi ngalezi izitolo ezibizwa ngokuthi uCroll Bhuti Mandla ngiyazi ukuthi unamahloni kodwa nje ngicela uphakame nje bhuti wami ngifuna bekubone ngoba abantu mhlambe bacabanga ukuthi kukhululwa ngomuntu omdala noma mhlambe ngomuntu nje onesithunzi sokuthi wathatha lento ngiyacela bhuti ngicela usukume nje bekubone ukhipha isigqoko nami bhuti Mandla umphathi walezi izitolo ezinkulu kangaka ezenza izinto ezinkulu kangaka zakwaCroll mina ke ngiyiambassador yakhona yakwaCroll umlungu wami ke lo njalo ngenyanga uyangikhokhela ngiyahola njalo funa benzeke iphutha ukuthi imali yami ingangeni so nje ningamboni ebukeke emncane unemsebenzi omkhulu kabi ngicabanga ukuthi sengina 3 to 4 years ngiambassador kwaCroll angikhumbuli kunenyanga engazange ingene ipayment yami yabo so ke ngicela nje bafethu ukusho ukuthi ubudoda bukhulelwe kodwa lento uyayiphiwa nje omkhulu bakho noNkulunkulu wakho kuze kube ngazuthi mhlambe kukhona into osuyenzile kanti awenze lutho uNkulunkulu ukubusisile nje so ke bafethu ngisho ukuthi bafethu mangabe sikholelwa kuthina singazi siyophumelela siyozenza izinto ezinhle siyoyakha imizi yobaba ngiyabonga kakhulu ke nkosikazi wami isipho sakho esinamasonto awu4 ngiyazi ukuthi awukasiboni mhlambe mawusibonile ngeke uzukholwe ukuthi ngempela esakho ngoba ngicabanga ukuthi awukazi wacabanga ukuthi mhlambe ngingakwenzela into efana nale indlela le engikuhlonipha ngayo ngibonga nje ukungibekezelela wakho njengoba kade usho nje nawe ukuthi ziyakhala so ukubekezela wakho kungenze ngakubona ukuthi uyimbokodo futhi kungenze ngabona ukuthi inhlonipho engikunika yona yenele kodwa ngiswela ukuthi ngingenzani ukuthi yenele more mhlambe nami ngize ngeneliseke ukuthi inhlonipho engikunika yona yenele yebo uyasho ukuthi ngikwenzelile okuningi futhi awuqamba mama ziningi impela izinto engizenzile ngikukhombisa uthando ngikwakhela umuzi ngikhulisa abantwana nawe ingane zethu zingalambi nawe futhi uzobuya sothandana okay ngoba mina uNkulunkulu wangiphezulu ngicela ukuhlale sengivala bafowethu ngibonga kibo bonke abasihambele abasuka kude njengabafowethu nje laba beketa ngoba basuka kude kakhulu ngiyababonga ngibonga nabantu abebegqokisile besibhincisile omzala bami namba basekhona bahleli nathi nabangani bami ngiyabonga kakhulu nebe promise unkosikazi nebe besenzele ideco
konke nje Nkosi yami okwenzekile ngiyabonga kakhulu ngithi uNkulunkulu anibusise nonke mase kuhlukwana sekuhanjwa abazohamba futhi behambe kahle nathi sisale kahle la ekhaya uNkulunkulu nje asibusise ngakho konke bafethu siyanithanda kakhulu uthando esinithanda ngalo singelilinganise nalutho nelwenzile usuku lethu siyabonga kakhulu amen.